Hürmetli Şokan Velikanov atındağı Tarih және Etnologiya İnstitutu ұйымдастырып отырған Наурыз мерекесі туралы конференцияға қатысушылар. Барлықтарыңызға İstanbul қаласынан жалынды сәлем. Жаңа жыл Наурыз басталды. Биыл Ulu Jılı. Ulu Jılı барлығымызға түркі дүниесіне құтты болсын ағайын. Hürmetli әріптестер, Navruz мерекесінің мән мағынасын жақсы түсінейік, оны жоғалтпайық. Өйткені бұл Navruz мерекесі сан ғасырлар бұрын, заманымыздан бұрынғы ғұндар дәуірінде тойланғандығы Қытай деректерінде аталып өтілді. Одан да бұрынғы замандарда әрине бар, бірақ қолда дерек болмаған үшін нақты айтып отырмаймыз. Сол себептен keminde 3000 yıllık tarihi var. Olsun Navruz мерекесі öte мәнді. Өйткені қайсы бір халықта әлемде осындай мыңдаған жылдық мереке жоқ. Бұл не деген сөз? Бұл демек Türkiye халықтары ұлы мәдениетке ие деген сөз. Соның айғағы, әрине басқа да көп ерекшеліктеріміз бар. Бірақ соның айғағының бірі де осы Navruz мерекесі. Biz енді осы Navruz мерекесін бүгінгі ұрпақ келесі ұрпаққа аманаттап жеткізуге міндеттіміз. Navruz мерекесі ұлттық мереке. Сонымен қатар бұның тағы бір қасиеті Türkiye халықтарының, туысқан халықтардың басын қосатын да ұлы мереке. Бүгінгі таңда әрине Türkiye халықтарының ынтымақтастығы ауадай қажет болып отыр. Türkiye халықтарының мәдени, экономикалық, халықаралық тұрғыда өсіп дамуына осы ынтымақтастық аса қажет. Сол себептен құрметті туыстар, біз осы Navruz'umuzu сақтауымыз керек, оны заманға да үйлесімді жасауымыз керек. Оған мәнді мағыналы өзгерістеріңіз. Бүгінгі таңда осыны Қазақстан ақпарат және мәдениет министрлігі істеп отыр. Жақында білесіздер, осы Navruz'u тойлаудың 10 күндік күнтізбесін атап өтті. Бұл өте құптарлық заманға сәйкестендіріп, бұны өзгерістер енгізіп отыр. Өйткені бұл қажет. Егер бұл болмаса, біз тек Navruz'da той жасап, күліп, ойнап, ішіп, жай берсек, бұдан еш нәрсе шықпайды. Оның мән мағынасына сәйкес іс-шаралар қосуымыз керек. Неге? Өйткені бүгінгі 21 ғасыр өте қауіпті ғасыр ұлттық мәдениеттерге. Өйткені бүгінгі ұлы өзгерістер, орта шығып жатқан өте озық технологиялар бүгін ақпаратта шекараны жойып тастады. Әзір бүкіл халықтар ақпарат тасқынына ұшырап отыр. Осы ақпарат тасқындан аман сау шығатындар тек ұлттық мәдени болмыстары мықты халықтар ғана. Өзінің ұлттық ерекшеліктерін, құндылықтарын, қадір қасиетін біліп, бағалай білетін халықтар. Сол себептен егер біз Navruz'umuzu бағаласақ, сонда осы ақпарат тасқынындағы қауіптерден де аман қаламыз. Енді Navruz ne? Onu қысқаша мазмұн айтайын, өзгерістер соған сай болу керек. Біріншіден Navruz жыл басы енді. Көне Türkiye күнтізбесінде Navruz білесіздер жылдың басы. Ол жылдың басын тойлау. Екіншіден ол көктем мерекесі. Қыс бітіп, қар еріп күн жылынғанда көктем келгенде оны көктем мерекесі ретінде қарсы алған. Үшіншіден ұлы уақиғалардың пайда болған күн осы Navruz деп есептеген көне түркилер. Көне түркилерде егер бір уақиғаның қашан болғаны өткен заманды білінбесе, бұл болса ұлыстың ұлы күні Navruz'da болған шығар деп, сол мерекені сол Navruz'da тойлаған. Атап айтқанда, көне түркілер Эргенекондан қашан шықты? Теміртауды ереді. Ешкім білмейді. Ол болса Navruz'da болып, Navruz'da тойлаған. Misalda tағы бір misal. Türkler Müslüman болғаннан кейін, мұсылмандық кейбір уақиғаларды Navruz'da тойлаған. Айталық, Yunus peygamber balıktın kanından kaçan çıktı, hiç kim bilmeydi.
Onda Kore Türkler o çıksa o Navruz'a çıkan çerdi. Yunus Peygamber'din balıktın kanından çıkan görün. Nemese Süleyman Peygamber'din özüne sıyıkırlı cüzgü tavılan gündü de osu Navruz'da toylan. Sonduktan bu atavlı başkalardan bolgan günü de esektegen. Sonda 3 kasiyette oğum osu Navruz'da jatır. Yeni hürmetler desler, özleriniz bilesler. Biz Kengesi gezende osu Navruz'dan göz yazıp kaldık. Yeni Kudayga şükür 91'i terbiyesizlikle kol yetkizip osu Navruz'umuza kayta kavuştuk. Toylap jatırmız. Yeni budan keyingi kavup onun ben manası zamanla kestirmesek kelesi urpak bunu toylamaydı buladı. Sondan onun zamanın kaciyetine say jasamız gerek. Benim o sorayda bir usunusum var, sonra aytıp sözümdü doğaray. Birinci usunusum. Biz Navruz'du, endi cıldın bastık kutukta tüsünüksüzlük gönlü biz cıldın basın, könü Türkiye kalender boyunca emes, hazırgı Gregorian Kuntüzbesi boyunca kutukta butumuz. Sonduktan biz onun köktön merekesi erekçeliğinin algaçlarıyık. Sol üçün buğan bir simbol atayık. Misal üçün bilesizler Batıstıklar özlerinin cılbasında bir kızıl şapan giygen, kızıl özünce bir dorba götürüp jürgen aksakallı bir atanı odur. Ayaz ata deyimiz. Sonu ne oldu? Cıldın basın simvolu. Elemge nasihattadı. Bugün onun negizi bilesler Hristiyanlardan simbol. Bırak onun Müslüman da, Müslüman emesi de, Budisti de, varlığı da hazır bütün dünyada cıldın bas simvoldu. Son kızıl şapan giygen atanı toylap otur, magazinlerge süretin ilip otur. Biz de sol siyahtı özümüzdün kökten berekesinin atasın, Kızır ata simvolunu jasap, elemge nasihatta olmamız gerek. Sonra biz ekologiyanın sakta oldu, o zaman baylanıştıramız. Çünkü bugünkü elemdeki en ülken kavup ekologiyanın busuluğu. Biz o kökten berekesini ekologiyanın sakta olmaya, işaralarıyla baylanıştırıp, Kızır ata simvolunu, olsun jasıl çapan, jasıl baskıyım, jasıl dorba kot örgüzüp, jasıl kokonüsler, gül çöpler alıp sonra biz elemge nasihatta Türkiye olsun olmasın bütün alem halkına ekologiya merekesinin ekologinin saktavdun simbolü Kızırata nimese dihkanata de sonra alga şahrımız kacet. Sonra biz Navruz'umuzdu tek özümüz gelemez bütün alem memurga tuvaletin bulamız. Sonra bizim urpağımız Navruz merekesinin mutbaydı sonra mahtanatın oladı. İkinciden Navruz sıylağı. Endi Navruz'un cıl esevinde cıldın bahsettik. Olay bu olsa biz ötken yılda Türkiye halklarında kanday medeni yetiştikler oldu, kanday gılmi yetiştikler oldu, kanday önörde yetiştikler oldu, solardın ozuklarına sıylık beretin kum bolu gerek Navruz. Yani bugan Navruz sıylığı deyimiz. Endi bärimiz yıl sayın ağzımızı açıp Nobel sıyılığın kim alattı karab oturmuş. Kezinde Şıngıs Aytmatov aytkan özümüzün de bir Nobel sıylığımız bolu gerek. Son Nobel sıylığı benim boyunca Navruz sıylığı. Biz Navruz sıylığını uyumdaştırmamız gerek. Çünkü tevol Kazak'ta gane öner adamların, kalımlarda gane emez. Bütün dünya yüzü boyunca, bütün dünya Türkiye halklarında kanday, gılımda, önerde, bilimde yetiştik oldu, solardı, alga şıvaratın, solardın ozuklarına külde verip jastardı, o zaman nasihattaydın bir kuralga aynaldırmamız gerek. Sonda Navruz melekesi, eğer Türkü dünyasındaki ıltımaktaslık melekesi retinde özünün misyasını atkarar. Çünkü biz Türkü dünyasında bir aldıngıcılı, kanday jaksı romanlar çıktı, kanday jaksı kinolar, kanday jaksı kılımda tabıslarga jettik. Kitaplar çıktı degende osunu karab oturup sonra Türkü dünyasında ıltımaktaslık arta düzeltti. Sonra bizden elder arasında, halklar arasında, hükümetler arasında birlik ıltımaktaslık olaydı. Bugün tanıdı bu lavada hacet. Janaytık 20. asır, şegara tanımıyordur. Sonda utluk bolmuşlarını sakla üçün
biz Türkiye halklarına bası birigi gerek. Mine osugan da biz Navruz sıyrıkları arkalı kol жеткиze alamız degen oydaman. Hürmetli әріптестер, hürmetli Şokan Öykan atınдағы konferansiyaga katılışlar sizlerge köp rahmet. Sizlerin de Navruzlarınız kutlu olsun. Navruzumuz mendib olsun. Oylagan oylarımıza jete berek. Nazarlarınızga rahmet.